Za to tam to stanám. Tvoja. Tvoja je rovno. Dobre. Počkaj. To sa rozťahuje, bo tam to je vonku a to... To musíme jednu stranu. Priťahnuť, druhú. Aj dobre, že niekde to bude za ruka tu. Hej, tak. Dávaj ma rano. Tu treba vzor. Tam zrobi jednu, jak robiš, a druhú zmerame potom. Tak, nie? Tak to už bez ľudí, že odkud je to, no. Vidíme rozchodov, máš viacej. Daj jednu a potom to narovnáme. Môže? Môže, to bude tak bude. Tam je. Zavíš, že možno staje spolku. Ja, že potom sa spolok zarobię. Może? No możesz, takže prvi stiahni a potom toto. No, pýtaj, dobre, pýtaj si, dobre. No a skoro treba len dať do roviny, on to... Najprv pol tretej pole. Jeho pozor dobre, jeho brata som videl všetko. No, dobre, poďme tepe. Idem veci. Podrob. Chytaj vierku a vierč. Dobre, Imro, na oko dobre, nie? Hej. Dobre. Dobre, super. No a teraz to môžeme dať. Ja si mohol niekto nebo povedať. Tak tu daj meter, zmeram. Meter a tu dáme takisto. Meter dojde. Meter dobrá, ten som obedoval. 3,2, 4. Poďme, kapo. Hovoril som, že na oko, dobre, nie na meter. Niekde to presne nerovno. 3,2 a tu máme 3,8. Môže? Dávaj na matky príčiku. Dobro. Bude náš. To tak bude, to má do sklonu. Môžeme ísť na toto, na túto stránku, jak sa volá, čo tam vyrábajú a také. Diska neviem. Ako sa to robí? Ako sa to robí? Hej, počúvaj, My by sme zabrali celú hodinu. Ty si normálne tam na slovo, no nie? No dávaj. A tu bude zakupovať. Hej, zakupovať. Rozpíti more, či čo? len ten tam dostane 3 slova.
10 šruby zašrubuje do rozvoj konia. Nie masz takiego auto, żeby to nie jest. Takiego dziecka, żeby rozłożył nasze roleta, ruki na asfalt ma. Gdzie? Powiedziało się, no postojna, ale No, myślę, że jaki byś jeszcze nie mówił. YouTube, dajcie. Traja to proty dawają mówił. Widzisz, dadzą. Dały tego patrzę, że to jest no. Dobre jest. Tego. A tu bude tak. Pregitujeme. Pomína. No ale nalakovať by si to mohol. Aby to vydržalo trošku dlhšie. On iba 34 € povedal. Ty máš svoja píča, ty je. No a teraz jak nastaví od oka. Buď zadok chceš mať